de me mlapungen. Amemla pro samla problem akungen. Amla mu flayo senya domno wa o. Wasaji fogu nyagwasio krasatine dwe tinasingen. Wasaji fogu nyagwasio krasatine dwe tinasingen. Otokwani tinasie krabianile tinasingen. Otokwani tinasie. Yema trinkwa. Ade fefa wa ya ma Asantehene Ghana man. Wa dawo mantina Ghana ti baabi sese. Ebinum be gi ho akiniye. Enso ye de yenim. Ye ne ko UN. De okoye wo ho. Afibia akọ abrochira oni World Bank mpanyifo niema Ghana banu atimi ya enye yi una akọ sane moma Ghana eti ama bibia akọ tochi ma Ghana na se kase mu odu ene ede mama onyame hwa o ma nkwa tin pa ede ma King Solomon bi na nyansa wo ama bia kan ye ene wuntie na ma ya ma yeti so obia hu se uyo hini wa Asantehene ma anam ye ranti e ma ya proud say wada ma wunti ahini e wo Ghana ma mu nyina obia peso osuesua ye Asante enam wunti akonya wadi ni fefefe nukura wudie ye a wo pe edo di manipa ye ra nyamisha no ma enkwa ewa no ma Solomon nyansa no so enoso wa na yesu wo nyamisha Wasaji fogu nyagwasio krasatine dwe tinasingen.